Ekipa Print Reporta i danas se nalazi u dobrom društvu. Tu smo u Pančevu u štampariji Flash Print System. Sa mnom u društvu su gospodin Vladan Munić, vlasnik tiskare Flash Print System, i gospodin Goran Papić, direktor tvrtke Grafo Adria. Dobar vam dan. Dobar dan. E sad, samo da kratko pojasnimo zašto smo u štampariji Flash Print System. Naime, oni su odnedavno postali vlasnik novog Zund katera kojeg je instalirala i isporučila tvrtka Grafo Adria. Kako nam je Grafo Adria relativno novo ime na srpskom tržištu, za početak ćemo evo Gorana zamoliti da nam kratko predstavi tvrtku. Dobar dan, Željka. Grafo Adria je firma koja je nastala u maju 2021. godine, znači mladi smo i novi smo na tržištu, pogotovo u segmentu digitalne štampe. Firma je nastala kao proizvod partnerstva između mene i kompanije Grafiknet iz Zagreba, koja je preko 20 godina prisutna na tržištu, i cilj je bio da u vremenu usled pandemije izazvane i limitiranog kretanja što robe, što ljudi, pružimo bolju lokalnu i tehničku podršku postojećim kupcima i da im bliže doprinesemo sa odgovarajućim proizvodnim portfolijom koje je Grafiknet već nudio i da povećamo ponudu. Ove ste se godine prvi put predstavili i široj stručnoj publici kroz nastup na sajmu grafima. Pretpostavljam da niste mogli pokazati izložiti sve što imate u portfelju. Na čemu je bio naglasak i evo kako ste zadovoljni sa prvim javnim predstavljanjem? Ovako, to je bila prva naša zajednička promocija Grafo Adrije i Grafikneta. Imali smo slogan Grafo Adria powered by Grafiknet i ove godine smo se potrudili da ta promocija izgleda vrlo upečatljivo. Imali smo 4 mašine na štandu, sve su radile, sve su bile u produkciji, a također imali smo i promociju softverskih rješenja naših partnera. Vrlo smo zadovoljni jer je bilo dosta posjetilaca, što iz Srbije, što iz regiona. Evo sad, nakon sajma, pretpostavljam da ste stekli i nekakvu bolju sliku samog srpskog tržišta, iako ste i osobno već dugo u grafičkoj branši. Pa što nam možete reći, koliko je srpsko grafičko tržište u stvari u korak s nekakvim globalnim trendovima i gdje su još moguća poboljšanja? U šta se najviše ulaže? Pa ovako, ja moram da kažem da je neko moje lično mišljenje da srpsko tržište u grafičkoj industriji prilično stagnira. Razlog je očigledan, to je neizvesno vreme u kojem se trenutno nalazimo i ljudi su vrlo obazrivi u pogledu investiranja u novu opremu. Također, po mom mišljenju, nedovoljna je podrška vlade mikro i malim preduzećima u cilju nabavke opreme i softvera, tako da naši kupci su prinuđeni da nekada posešu i za jeftinijim rješenjima ili nabavkom polovne opreme. Ono što vidim da određeni broj štampari ulaže to i automatizaciju same dorade grafičke proizvodnje, jer očigledan nedostatak radne snage na tržištu. U Srbiji je značajan mah uzela obrada kartona i kartonažna ambalaža, tako da u tom delu vidim da srpsko tržište ne zaostaje u odnosu na zapadnu Evropu, a također smatram da gift program ima jedan veliki potencijal na tržištu, da se u to sve više i više ulaže. A kada je u pitanju ulaganje u kvalitetu, štamparija Flash Print System pokazala je da je kvaliteta iznad svega. Naime, evo, u štampariji je nedavno instaliran Zund G3 kater. Ovo je vaša prva suradnja sa tvrtkom Grafo Adria, no za početak recite nam zašto baš Zund? Poštovanje. Pa, za Zund smo se odlučili zato što ima softverska rješenja bolja nego konkurentski kateri, također jednostavnije za upotrebu, rad i na kraju komercijalna ponuda je značajno bolja bila nego ponuda od drugog proizvođača koji je konkurent Zundu na tržištu. Flash Print System fokusiran je na digitalni tisak velikog formata i na izradu POS materijala. Koja neka poboljšanja očekujete u tom segmentu sad kad imate u svom pogonu Zunda? Očekujemo da ćemo imati ubrzanje proizvodnje,
veće kapacitete, olakšan rad, pošto mi radimo uglavnom 2 ili 3 smene, samim tim treba nam stabilna pouzdana mašina koja je nova pre svega, koja bi trebala da radi u narednih par godina u punom kapacitetu. I sam softver je dobro orijentisan, ima statistiku vrlo dobru, možemo vidjeti koliko nam treba vremena za određene stvari da završimo, tako da će nam poprilično ubrzati proizvodnju. Zund G3 model koji ste vi uzeli je modularno rješenje. Za koje ste se alate odlučili? Pošto mi radimo najviše karton i pene, radimo i forexe, ali karton nam je prioritet. Mašina je namenski složena za karton. Znači uzeli smo električni oscilatorni nož, EOT mu je oznaka kod Zunda. On seče kartone i meke penaste materijale, kape pene. Zatim uzeli smo press cutting tool, to je alat koji seče takođe kartone, ali drugom tehnologijom, ne vibracionom tehnologijom, nego znači fiksno nož stoji, a papučica određena na samom alatu pritiska materijal i onda omogućava veliku brzinu rezanja. Zatim klasičan alat za bigovanje, CCT mu je oznaka takođe kod Zunda, i uzeli smo univerzalni nož, UCT Universal Cutting Tool, koji nam seče sve ostale materijale, forexe, PVC folije, banere, petove, pleksiglase i ostalo. U stvari ne pleksiglas, izvinjavam se, ali može polipropilene seći. Kad pričamo o materijalima, do kojih debljina ide rezanje? Mi režemo uglavnom do 10 mm, međutim, kao kater može do 50 mm debljine rezati materijale, može raditi i riborde i penaste materijale i stiropore, sunđere, svakakve stvari. Samo je pitanje alata koji se na njega stavljaju, pošto je modularni, može se dograditi u svakom momentu za bilo koji materijal, bilo koji alat da se uzme i može se dodati na njemu, mi smo uzeli sa 2 modula, može se dodati još jedan modul, znači može raditi istovremeno sa 3 alata. Ovo vam je, kako sam i rekla, prva suradnja sa tvrtkom Grafo Adria. Evo, kako je prošla cijela instalacija, kako ste zadovoljni sa svime do sada? Stroj je kod vas relativno kratko. Što se tiče saradnje, saradnja je bila maksimalna. Nadamo se da ćemo nastaviti u istom tempu i dalje, da ćemo sarađivati dugi niz godina. Sljedećeg pa dok ja i on ne odem u penziju, verovatno, a sad da li će neko drugi nastaviti, to ćemo vidjeti. Što se tiče same instalacije, momci su isto odradili instalaciju vrlo brzo, precizno, pedantno, odrađeno je onako kako treba. Što se tiče mašine same, počeli smo da je koristimo, evo, nestaje od kako smo je instalirali, u 2 smene radi svaki dan. Jako smo zadovoljni, za sada je sve kako treba. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala vam. Hvala vam.